i oyo nei pa khu youngest billionaire hi cho i 28 hi a hi billionaire ta cho India mi hin tin a risk la dan pa ka sei no i tua hi wa noi le se da youngest billionaire ya nas daily en zo ki mu pia video jonga bo e che teng le tua ke finance advisor pa to jong ki mu hi cho a risk la ju ka ti i ma nei lo abula chu i ma nei lo oyo hotel outside ana po teng le chu ma a ka sei num pen cha risk la a chui cha tua jong e ho a ya risk uma hi ji a chu i future a chu i lo hlinu jong le neu loading ai wanga chu azor ni pa chu struggle na wa tama tam di struggle sungu cha so da so de i pijam de le sumi zat ki nei jong le invest ngai di tua jong invest tau pe na lai de aji chu aga lin de hi ja chu tu pulen chu teng le ka chin ho report ka bol no maintain Dubai a hin pan leng Dubai a chu Museum of the Future te chu anytime ai man theu ta cha in chana chi teng le World Trade Center Dubai a jong chi hall ko tam ni chu easy ta chu i ma zo se chu easy ta chu line chu tua ei holang a work jong ready lo lai ka lawyer pa do ka sei ki chu next project ai sim depend hi Anand Ambani ya di Vantara Gujarat a ho acres gam mi ja thama chu a gam sa wa ai jana Anand Ambani adingi ti wa cho mana hin accept di ti na hilau chu Anand Ambani target na wa chu on the way ya chu millionaire phachom jo billionaire phachom jo imu le pha he je ne themu chana chiteng le twa hi wildlife conservation trust CEO pa la kaloi pa na ki ho pi ta na pai khat bei wa chu meeting to khom di I tu ni chu packing ho jong I chai diu packing jong I chai diu USA depend chu packing jong chai utin chiteng le hoi ta spray jong I kap diu chiteng le jing be be a khu post office a thot ki go di US lang aji chu ke thun masanga na thun te te di chiwang chu ngai chu next project a hi Anand Ambani a ding focus utin iti le ki pat dham chu min lun to ki ho to ovin lang iti le ki pat dham chu teng le tu chu ready a di chiteng le pencil ma chu se chu ki import hi jana khat bia chu tam ta chi ho chui man cha diu chiteng le the root of peace chi project wa len pen hi ja chi pen wang chu ken I chi chu hi le kat pat teng le chi wang chu kan update di ta chu chi pen chu kum kit chana hi 70% chai ki go te di bi ka lawyer pa do ka meeting point ho in sai thaleng Anand Ambani ka sai chai thona aman chu pha sa chu Anand Ambani ho ading chu just one project khat a nei jeng the ma chu to ti jeng lin be se ta wa na ai wa a let je wa chu ei ho chu ei accept lo diu hi lo ai wa a lung sungi to kha le accept thau diu ke no ya na na wa hi le na lunggel lo chu chilai la ki vei den di ka dei lo town chung la ki vei den pa lunggel na nei le chiwang chu ka dei lo di chu itu pu vanoi le se da top billionaire so ki tu pin den teng le sum ka mu jong le dei cho pha di lo lai I dei ho cho lo lai diu ai lo le nop sa na di ai lo le pham ti ki chep na thei tia entertainment la ai wang chu avoid phat di ka dei mo pen chu ka status a ko ji hu value chun a destination pa bo excite na hi la chu na hlun zo lo dio a process chu I pham na lim sim tiang le na enjoy na changes atama tam di a hi wanga changes hi za jong le a goal chu ki bang thau the boundary set dan jong hoi ta na thep dio chu ei mi la hi boundary set thei koi mam lo boundary nan set ki kal chu a ki chi sa ya ki let sa ya ti dio ai wanga at the end of the day ya a family to ki pa ta uma pathian to relation hoi chu boundary ki set thi mong mina ko na zo sia thai mi zo se lung hol mi zo se ki pa sa ki go ama anu to jong ki tu lo la ya midang zo se to ki tu lo na zo se phun pi a hi lo le midang chunga phun na di hol a hi lo le sei se na di hol ki ti chu a family to jong ki tu thei lo chu chi hi pathian thu to ki kal lo be boundary se pathian in a boundary ki set hoi dan chu Jesus jing in jong pa kai je chu tu khanga hung ngei ngei le I ha sei se dio dan chu chan chu a ki chi sa a thu sei ma thim lo je wa ki chi sai chi pa hi iti ma diu ama ho khang la ya ho sai kho zo na lai diu ji a he pathian in boundary set the Bible hoi ta discipline na maintain diu na lai do te tu he nang hon hin dong wo I pyam
ti chuteng le na skills lon chu upgrade ngai ma na lai Philips na skills lo na upgrade ngai cho hi le alim sim dan hi talo in tin detailing kuna focus na concentration hard lo also next project mo ki pa the sem tu ju ko gai ka dan red morning khan why cho why cho thei ma hai why so a timing pen kha short jek le